Sa zauzimanjem Srebrenice, vladika Vasilije započeo je u julu 1995. godine. Prvo je Ratko Mladić izdao naređenje. Potom je Miodrag Živanović ušao u Srebrenicu i onda otišao na ispovijest drugu Pavlu. Ja sam prošao asfaltnim putem Jadar, Kožlje, Rajine, Petliča. Ugledao sam minaret do nebesa, mislim da je već jutros on poravnat, trebao je biti do jutros. Vladika je potom uzeo čašu i riječ. Ja želim da čestitam gospodinu generalu i preko vas, hrabroj srpskoj vojsci, vojnicima i vojskovođama, tim novim našim odvalićima, koji su u svakoj prilici spremni steći i put poteći i na strašnom mjestu odstojati u odbranih vječnih ideala vjere naše pravoslavne, imena Srbinog i otadžbine, koji hrabro nose krst časni da bi dobili slobodu zlatnu, da im izrazite moju zahvalnost što su staru srpsku Uroševu prestonicu oslobodili od nekrsta i od križa, i budite sigurni da nije bez razloga što i Hrvati kukaju, što Srebrenica postaje ponovo srpska. Tog 13. jula mnogi su kukali. U Kravicama je ubijeno 1200 Bošnjaka. Mrtvih muslimanskih vojnika. Žene i djeca su deportovani prema Kladnju. No vladika je i dalje tražio krv i osvetu. Krv vapije za osvetom. Sveteći se srpski narod rušio je najmoćnije imperije. I evo dočekujemo radosne dane, polako približavajući se onome trenutku kada će se ponovo poslije Kosovske bitke ujediniti i vaspostaviti srpska država. Da li će biti velika ili mala, uopšte nije važno. Neka bude onolika kolika je potrebna da Srbi na njoj mogu slobodno da žive, da slobodno dišu, da slobodno rade. Potom je Kačavenda iznio planove za budućnost. Bože daj da mi braće Grcima uzvratimo, da oslobode Kipar od Turaka, da oslobode Konstantinopolis, da Konstantinopolis bude ponovo onaj centar, ona žiža pravoslavne duhovnosti. Poslije govora iz Zdravice, Vasilije vladika Kačavenda otišao je na pravoslavno produhovljavanje u Vlaseničku crkvu. Našem narodu Bog se je približio, a nebo je postalo kao nikada bliže nego sada. Mi osjećamo da je Bog sa nama. Mi osjećamo da Božja ruka vodi nas, jer zar nije čudo Božje, braćo i sestre, da poslije tolikih žrtava samo oko Srebrenice, stare srpske prestonice, Uroša nejakoga, zar nije čudo i milost Božja da evo za 3 dana oslobode hrabri srpski borci srpsku zemlju okupirani od Osmanlija, da tamo gdje je časni krst sijao postavili su ruglo polumjeseca. Ruglo polumjeseca ubrzo je srušeno. Srebrenica je ostala pusta, a potočari postali puni. I tik iznad njih vladika je počeo graditi crkvu. Reko smo, bespravno.